Rero bakunzi ba Samuzosi TV mbanje kubasuhuza nizera ko bimeze neza, bibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru tubagezaho ku gihe. Rero Bishop Harerimana Jean Bosco wa Zarafati Holy Church yatawe muri yombi akurikiranwaho ibyaha byo kuriganya no kwiha ikintu cy'undi yifashishije amafoto y'urukozasoni. Kuri uyu wa kane hamenyekanye amakuru avuga ko umushumba w'itorero Zarafati Holy Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukeshiyumva Jeanne batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Aba bombi bakurikiranweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi nacyo, gukangisha, gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi ku wa 9 Ukwakira 2024. Yagize ati nibyo koko aba bombi batawe muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya n'icyo gukangisha, gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bakaba bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje, hanakorwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru ahari avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko umwe mu bantu basengera muri Zarafati Holy Church ari we watanze ikirego arega umuyobozi waryo ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera indwara yari amaranye igihe kirekire agakira. Umuvugizi wa RIB yirinze kugira icyo avuga ku bijyanye n'icyaha cyo gukangisha, gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Yagize ati iperereza rirakomeje ngo hamenyekane uburyo bakoze icyaha cyo gukangisha, gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni ndetse n'uko ayo mafoto yabonetse. Umuntu wese ukurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko itarenze 3 n'izahabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko zitarenze miliyoni 5. Iki ni igihano giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni mu gihe icyaha cyo gukangisha, gusebanya cyo ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko itarenze 3 n'izahabu y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yasabye abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha ku gukora ibyaha. Ati buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu ku buryo buri mwihariko. Abavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora ibyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora. Nibabe intangarugero mu byo bakora byose. Iyi ngiyi rero akaba ari umuvugabutumwa Bishop Harerimana Jean Bosco uyobora itorero rya Zarafati Holy Church yatawe muri yombi we n'umugore washinzwe icyaha cyo kuriganya umuntu amafaranga hifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Rero akaba ari amakuru mwagezaho n'iki kuri cya Samuzosi TV. Mbutse ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru ikomeze kuyabonera ku gihe. Thank you.